Poštovane koleginice i kolege, pročitat ću vam novi proglas inicijative Novinari ne kleče. Pozivamo sve građanke i građane Srbije da nam se pridruže i podrže nas u nastavku protesta pod nazivom Novinari ne kleče, čiji je suštinski cilj odbrana prava građana na informisanje u javnom interesu i otpor seksizmu i rodnoj diskriminaciji u izjavama i postupcima nosilaca državnih funkcija. Novinari i novinarke su već duže vreme izloženi najrazličitijim pritiscima, a situacija se svakodnevno pogoršava. Zbog toga smo prinuđeni da revidiramo svoje zahteve u prvi plan, kao i do sada, ističući potrebu da nam se omogući da objektivno i pravovremeno informišemo građane i građanke o svim pitanjima koja su za njih značajna. Pod 1. Zahtevamo od ministra Nebojše Stefanovića da prestane da se neodgovorno ponaša, zastrašuje javnost i vrši pritisak na pravosuđe neosnovanim optužbama na račun novinara. Pod 2. Kako bi se afera u vezi s praćenjem i prisluškivanjem novinara konačno razrešila, tražimo da tužilaštvo što pre ispita navode iz krivične prijave protiv Stefanovića. Zbog situacije u kojoj su se našle kolege u Pančevu, zahtevamo da Srpska napredna stranka prestane da primorava novinare da se učlanjuju u stranku kako bi zadržali posao. Takođe tražimo da se pokrene postupak protiv onih koji su prinudili ili pokušali da prinude novinare na učlanjivanje u SNS. Pod 4. Tražimo poštovanje autorskih prava novinara i fotoreportera i protivimo se novom tumačenju zakona o autorskim i srodnim pravima, kojim se krše osnovna profesionalna prava naših kolega. Ovim tumačenjem dodatno se otežava položaj medija i onih koji u njima rade. Solidarišemo se s kolegama, fotoreporterima, kao što su se i oni solidarisali s nama. Pod 5. Ministru za informisanje Ivanu Tasovcu postavljamo pitanje. Poštovani ministre, šta ste konkretno preduzeli povodom praćenja, vređanja, verbalnog progona i ucenjivanja novinara i novinarki? Ivan Tasovac dužan je takođe da položi račune šta je i da li je išta učinio da zaštiti dostojanstvo novinarske profesije i obezbedi nam uslove za normalan rad. Odgovore na ova pitanja dugovaće novinarima i posle isteka mandata. Pod 6. Povod za početak ovih protesta bio je komentar ministra Bratislava Gašića, upućen koleginici Zlatiji Labović, odnosno zahtev da on zbog toga bude smenjen. Premijer je tu smenu obećao, ali je nije sproveo. Iako su umeđu vremenu najavljeni izbori, smatramo da bi smena ministra odbrane, koliko god simbolična bila, ipak pokazala neslaganje premijera s njegovim postupkom. U suprotnom, biće jasno da je Aleksandar Vučić saglasan sa uvredom koja je izrečena našoj koleginici, ali i da je lagao kada je obećao Gašićevu smenu. Zahtevamo od svih političara i državnih funkcionera da se uzdrže od pritisaka, zastrašivanja, ucenjivanja i pokušaja uticaja na uređivačku politiku, kao i da budu otvoreni za novinarska pitanja i da na njih odgovaraju bez odlaganja, tačno, precizno i iscrpno. Podsećamo da mediji ne služe za njihovu ličnu promociju, već kao kanal preko kojeg bi trebalo da građanima polažu račune o svom radu. Vlasnike, menadžere i urednike medija pozivamo da se odupru pritiscima i uticajima, da od njih zaštite svoje zaposlene, ali i da im omoguće minimum egzistencije i poštovanje zakonom predviđenih radnih prava. Odbijamo podršku političara i političkih partija našim zahtevima, kao i svaki pokušaj povezivanja našeg protesta sa bilo kojom političkom partijom. Iako to ne možemo sprečiti, ne gledamo blagonaklono na pojavljivanje pojedinih političara na našim protestnim skupovima. Neka svoju podršku pokažu kroz javni angažman i savesno obavljanje funkcija koje su im poverene. Sve političke opcije snose deo odgovornosti za stanje u kojem smo se našli, a političari svih boja tek moraju da nauče da prihvate odgovornost za sopstvene postupke i da se na odgovarajući način ponašaju prema predstavnicima medija.
Konačno, pozivamo sve kolege i koleginice, novinare, fotoreportere, snimatelje i sve ostale zaposlene u medijima da nam se pridruže kako na protestnim skupovima, tako i nepristajanjem na kršenje profesionalnih standarda u svom svakodnevnom radu. Razumemo da su egzistencijalno ucenjeni i da osim što su u teškim materijalnim i socijalnim uslovima kao i većina građana, nose i teško breme profesionalne odgovornosti. Samo ako svi zajedno savladamo strah, možemo se nadati da ćemo nešto promeniti. Veliki deo odgovornosti za sve što nam se desilo snosimo i mi sami, jer nismo na vreme pružili dovoljno snažan otpor. Krajnje je vreme da to i učinimo.